A kad je vodio protiv Miloša Obrenovića Karađorđević rat protiv Austrije, Karađorđević je 1820. sa onim sa onim ruskim carem Ivanom Groznim. On je njegov bio ataše. Bio njegov ataše i on je iz Bugarske, znači on je bio za Sulejmana. On je bio, pa to je isto i danas. To je isto i danas Ruska federacija, iza njih stoji Turska država. To je vekovima. To je vekovima i onda on iz Sofije, Karađorđević iz Sofije sa Rusima i Sulejmanom pokušava da proturi njegovu struju do Niša, a Stevan Sinđelić je bio za austrijsku stranu, Habsburgovac, i on je 820. izvojevao pobedu nad Rusima i Karađorđevićima. I onda se 1825. Niški okrug dolazi pod Austriju ili ti Srbiju i Miloša Obrenovića. Znači oslobođen je Niš. Od pakta Rusa i Turaka. Posle ide dalje.